Suratu Shams. Shams surasi va Shamsi surasi. Bu 91 sura, 15 oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wash-shamsi wa duhaha. Wash-shamsi wa duhaha. Dad harfini yani duh deymiz. Wa duh va duha masa wa duhaha. Bu ha harfi ma ha. وضحاها والقمر ق buni ada o'qiymiz q deb والقمر إذا ذل إذا تلاها تلاها والقمر إذا تلاها قاعدة قولي والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار نون ده to'xtaymiz وندب والنهار إذا جلاها إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء مد واجب buni 4-5 harf miqdorda so'zimiz وما بناها وما بناها ko'tarib o'qiymiz والأرض والأرض را buni tafxim qilin tum o'qiymiz أرض ضي والأرض وما طحاها وما طحاها طحاها منdaqa ha harfini inchi o'qiymiz endi hani o'xshash tahaha hani texim yengil o'qiymiz والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس ونفس واوغا ادغام قيمز ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها ذيك الراني شون قال راح فجورها وتقى قاف قلقلة وتقواها قد أفلح من زكاها قد قلقلة قد أفلح من زكاها بالنون إخفاء قيمزة من دب قد أفلح من زكاها وقد خاب دال قلقلة وقد خاب خاء قيمز من دساها نون إخفاء قيمز من دب قيد قيلي وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطا bu ta o'qilgan cho'ng harf ta deb o'qiymiz bitag'vaha deb o'qiymiz endi bu yerga to'xtasak ma hani normal o'qisak bo'ldi bitag'vaha deb to'xtasak bo'ldi ammo to'xtamay o'qib qolsakchi o'zi ikki oyatni bir o'qiydigan ishim bor ba'zida ma oyat to'xtamaylam o'qib kelsak bu hani u joqda 4-5 harf miqdorda so'zimiz bitag'vaha izim ba'sa deb o'qitimiz to'xtasoqchi bu yerda qisqa o'qisak ham bo'ldi endi normal maddada o'qisak bitag'vaha deb to'xtasak bo'ldi izim ba'sa ashqoha izim ba'sa bu nunni mimga almashtirdik ya'ni iqlob qildik nun asli izin deb nun o'qilgan ammo
nun sakinlik nundan keyin ba harf kelganda buni iqlob o'zgartamiz. Nunni mim o'qiymiz. İzim ba'asa ashqaha. Bu sa. İzim ba'asa. Yani tilimizni tishlab chiqaradigan, inch o'qilgan sa harfi. Sin o'xshab qolgan, ammo sa emas. İzim ba'asa emas, izim ba'asa deb chiqaramiz. Ashqaha. Ashqaha. فقال لهم رسول الله را بنمو تفخيم قلنتم مقيمز رسول الله ناقة ناقة الله ناقة الله تالله ناقة الله وسقياها قاف قلقلة ما يدك رسول الله ديك بو الله o'qiganda rasululloh dedik naqatalloh naqatalloh dedik o'qiganda ya'ni buni alloh degan harfning oldiki harfning oxirisidagi harf oldiki so'zningki mush harfningki harakasiga qaraydiq agar fatha bo'lsa alloh deydiq naqatalloh rasululloh yoki damma bo'lsimi ana qo'ydik rasululloh naqatalloh deb qayta o'qiylik فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها قاف القلة وسقى deb o'qiymiz وسقياها فكذبوه فعقروها رام را meniki damma ru deb buni uchuq tom qilin o'qiymiz فعقروها فدمدم عليهم ربهم را تفخيم ربهم بذنبهم فسواها بيدك مو نون ساكلق نون بذن ديك النون أصل ساكلق بذنبهم دب بقولها أما أقدن ساكلق نون دينكين باكالدي بونجو bani biz nunni biz mimga iqlob qilyaptik bizambihim deb o'qidik endi buning oldidagi mim harfini robbuhum deb men to'xtab xuddi ixforiy o'qiymiz robbuhum bizambihim fasawwaha deb qayta o'qinglar فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها قاف قلقلة يعني عقو تبنا أقيمز عقباها Undaqda bütün surəni bir başdan axır aldırmay oquyla. Suratul Şəms. Bismillahirrahmanirrahim. Veş-şemsi ve duhaha. Vel-qamari izâ telâha. Ven-nehâri izâ cellâha. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.